Ili nas je 1000 ljudi, Bili Čerić kaže, šta ja sam njima dobacio da 150 za mene, da će me ubiti, da će me zaklat, pokušavali kod stana, u dućanu, svagdje, nisam mogao javno nigde biti. Dok nije došla sad ovi novi HDZ, dok nije izmenjalo malo te šefove i ne zna šta i sad se to zataškalo, ne želi da izađe u javnost i šta je sve bilo. Ima još puno toga za javnost, ali javnost možemo baš javno na televiziji suočiti se sa istinom. Suočiti se sa svo to zlo, ali to zlo da se kazni obavezno. Ne želim nikakav novac, oteli mi sve ću da za invalide, sve ću da za majke koje su udovice, sve ću da za budućnost, za bolji život svima nama. Hvala. Još jedna od evo tužnih priča zašto se ljudi iseljavaju, ali nažalost moram vam ljudi reći da nije tu kraj. Iseljavanje je samo nužna potreba da se nahrani gladan želudac. Ono što je zapravo najgore od svega da ova vlast i vlada ubija građane. Znači govorimo o ubojstvima i samoubojstvima ljudi. I sam autor dokumentarca koji je pratio preko 2000 samoubojstava od hrvatskih branitelja, od ljudi kojima su sve uvršili, nisu imali niti za jest. Zar zaslužujemo kao narod takvu vlast? Naime, vlast proizlazi iz naroda. Time sam zapravo i napravio ovaj skup da započnemo javno suđenje političarima. Ako vlast proizlazi iz naroda, dakle narod i može i suditi. A sada ću vam isto pustiti jednu priču gdje su ubili mladu djevojku mojih godina kreditima. Evo vidite i sami sa švicarcima šta se dešava. Najavljuju preko 170.000 tužbi građana protiv banaka. Pa ja vas pitam gospodo, koji će to sudovi presuditi? Jel vi znate šta je 170.000 tužbi protiv banaka, korumpiranih lihvara i mafijaša? Sada poslušajte evo priču jako tužnu o smrti Ivane Mandić. Dobar dan svima koji ste ovdje. Prije 4 dana navršila se 7. godišnjica smrti naše Ivane. Mi smo roditelji pokojne Ivane Mandić, Drago i Božica Mandić. Naša kći jedinica žrtva je PBZ-a i Ovršnog zakona. Bila je zdrava, mlada djevojka, 29 godina i spremala se za udaju. Ivana nije otišla u svadbenoj povorci u novi život. Naša Ivana je otišla zauvijek, ispraćena bijelim cvijećem u grob. Dugogodišnje maltretiranje od strane PBZ-a i kobni razgovor 10.9.2011. godine naša Ivana je preminula od prevelikog stresa tog istog dana. Dana 10.8.2011. PBZ je ovršila Ivanu, a dotukla ju 10.9.2011. sa, naglašavam, nepostojećim dugom u nikad viđenom švicarcu. Želim naglasiti da je službenica PBZ-a kao svjedok izjavila da Ivana Mandić ovrhom 10.8.2011. nije imala duga po kreditu. Dakle, Ivanu je ubio nepostojeći dug u nikad viđenom švicarcu. Iako se vodi kao nasilna smrt, napominjem, vodi se kao nasilna smrt, hrvatske institucije gaze sva naša ljudska prava i odbijaju sve svjedoke i dokaze. Zadnji udarac smo dobili od Ustavnog suda koji je odbacio sve naše navode. Koliko su puta hrvatske institucije svojim odlukama ponovo ubile Ivanu. Ali mi ne odustajemo. S jednom smo došli do Strasbourga i tako ćemo sa svakom odbačenom tužbom u RH